Jotono Hambai Kulumkha Hasteni Joto Lukurogno Kaisa video message ni bichingo sahan ni musugu hani bangun tini video message ni biching ti nirono kok kesana ni bagui te Kaisa Saklaikha ni bagui mapaika जों जतनो साइमानो चिने महाराजा सुप्रीम कोर्ट कदंबा रंगै बीसी इलेक्शन नि केस खाइमानि बागै मियाफ्रो बीसी इलेक्शन नि केस सुप्रीम कोर्ट चिने फेभारो फाइका महाराजा केस खाइमानि फेभारो अमो जय अमो कप्लाई इंमानि हास्तेनि जतति प्रासा लुकुरनि बागै काइसा ऐतिहासिक दिन ते कप्लाई नि साल नैमानो तानिके बीसी इलेक्शन यानि बागै BC elected body kering ka BC elected body kering mani bagai jekono finance commission ni thani wo rang sana ni bu kono rights kering ka hani bagai BC ADC hafang ni control of kering ka nge BC election ngi ani bagai jeng ti prasar of busuk khoting ka ang nero na kisa share khaine ni musubu BC committee ba jekono local body kari hangkangke finance commission ni thani wo tabok rangmaya finance commission guideline agi ni simi senajak je without elected body kuno local body wo finance commission rang rohya hangkangke chinoro puchung joto BC 587 BC proposal rohona ni bagai kuno elected body keri chairman keri member keri ni bagai rang malia jono rang doya khlaiwi last 5 year jono tongloi tongkha protiti bochor kaisa financial year ro jodi 3 koti 4 koti kaisa BC o jeng samangmana ni tongmani jekono line department ni agriculture ungthung fisheries ungthung nini rural development ungthung nini planning ni hoite ungthung DWS hoite ungthung jeng rega ni hoite ungthung jeng komse kom kaisa BC o minimum 3 koti 4 koti rang mana ni tongo ebong agi o elected body tongpro manu phiaba tabong ni sarkar sini ti prasa amsai no ti prasa rokno bikrakhet nongrona ni bagai elected body chonglia khlaina ni bagai BC election khailia omo sudu ti pramo thani bagai losya সমগ্র ti prasa ni ortho ব্যবস্থা pongu khai rojak khaisi tini BJP khainai CPM khainai Congress khainai joto ni bagai sini kuno अधिकार sikri kha je local law chini local sarkar gram sarkar jeng chongna ni bagai local sarkar kri ni bagai chini kuno samoysa no jeng kuno koksi samali haisi parani bororo anero lama kri dei kri electricity facility maya school haya jeng sesi samaliya local body kri ni bagai nge oro jagao tabok chini maharaja ti prasa ne asuk crores and crore chini rang pucha loss ngui tongmani chini right kri ung tongmani no bubagra nai melia sub pila o high court o case khaika high court ni pore borok mani yangkha tini high supreme court o kodung mani pore miawo chini febaro maharaja ni febaro right rofika supreme court sakha within 45 days ni bisingo election khaina ni bagoi niro ma khainai high ni supreme court sai rokha nge omo sini bagai kaisa keplai ni sal jodi jeng thansa jeng jodi commitment doi ti prasad do phani joba khainai ke jeng keplai ngu tabok proman ungphika haisi jeng kubai bai thansa bai joba khaike keplai ungu omo barbar chino laibuma phunukha tini ang sanani musugu busuk jeng loss ungkha bosro 3 koti protiti BC rangmaya ungkha hingke 5 bosoro busuk kuting kha kaisa BC 15 crore jeng loss ungkha 15 crore kaisa BC o loss ungkha hingke jeng hisab khainai siri 5 bosor jeng rangmaya ungkha hingke sini area o kom se kom ADC area ADC village committee ni rangma thai 10,000 crore ni sai kebang rangmaya ungkha haisi Nero Google lo search khaidi, net lo search khaidi,
hasteni lukurok jotono saimanani hinke nirok search khai Google lo sungdi je without elected body finance commission rang de rok ni sungdi haisi rang maya hi sajane aro jaga Google lo kahang ke clearly no na han bang hasteni lukurok no sanani musu sungno economically weak khaine ni bagoi durbal khaine ni bagoi taboni sarkar rajya sarkar chini tiprasano chini odhikar royakhe tongmani tini Supreme Court porjonto mathangkha chini bubagra tini jung omo je phan kaplaing thung election of BJP phan paithung CPM phan paithung Congress phan paithung Tripura phan paithung hai phan local law gram sarkar tongnani nangu omo Bharat Borsoni গণতন্ত্র ni raida tini je borok rok rajtantro korikha hi maharaja no attack khaine rok ang nirok no sanani musugo challenge ronani musugo jodi nirok rajtantro kori hi honai rok tani election khaira gya tini election declare khainke nir bisi election declare khainke saimanai je niro asuk da podungui tongmani niro no kebu hamjai angnai niro ni logi kebu kori nai tabo convener rowui niro no nok nanai rega tangro ya bura buri bataro ya hi hongui jonogon no sikri tongmani bagoi si niro ni loge asuk tong tini election declare khainke niro ni loge maspa kori nai Gang asal sanani musuh, omas ini gণতন্ত্র ni joy, sini Tripura ni joy, borok Supreme Court ni order by, tabau BC election, khaine ni bad dongnai, sini Tripura ni odhikar jeng mana ni bagai, jeng teibo thansake, ground hoite, kami hoite suruh khai Supreme Court jora jeng lorai khaimani, omas jeng no hai phurung rokha, phunugui rokha, laibuma hisabe jeng omono srungjangnai makha je जों थांसाखे चबा खायखा हिंखे जों कप्लाय इंगो उबाग्रानो ब्लाइखे हामबाय मारा याफारो जोंनि Tripura बागै कन्टिनिउसलि फाइट खायमेनि बागै जतन हामबाय खुलुमखा